Umuntu ubuka okubonakalayo, inkosi ibuka inhliziyo. Igama likaYise benendodana nomoya ogcweleyo. Bafowethu nodadewethu abathandekayo enkosini, uma ekhona umntwana ekhaya, abazali bayaye bayinakekele ingane, benze sure ukuthi zonke izidingo zayo iyazithola. Ingane idependa totally kubona. Iyazi ingane ukuthi mase ngizimoshile ngizoshintshwa, mangilambile ngokhala bangiphe ini ukudla. Mayigodola ingane yithi sibona kuqala ngithi uyayi-expecta yini ingane encane ukuthi ibonge mase wenze lokho na? Cha, awucabange ukuthi uye-old esethi thank you. Kodwa as time goes by, ingane mayikhula, uma umntwana enzelwa izinto ezinhle, we expect ukuthi yenze njani? Abonge. Uthi-ke obhala kahle kwesinye isikhathi thina bantu sibuye sifuna ukulingeka sibuyele emntwaneni la singazibongi khona izipho uNkulunkulu asiphe zona. Emfundweni zethu zokuqala sanamhlanje sizwa ngokukhethwa kukaDavide. uNkulunkulu uyamtshela umprofethi ukuthi makaye kogcoba lo azamkhombisa yena, ngoba uzikhethele yena ukuthi abe yinkosi. Mayifika emzini kaJese uyafika ukukana emhlangweni omdala, kuthiwa hayi lo bonke kwathiwa cha. Wabuza umprofethi, awunayo yini enye indodana yakhe? Kwahamba kwayolanda umfanyana okade elusa. Ngoba uNkulunkulu mayefuna ukusenzela izinto ezinhle, uyasihlunga asikhethe ebese kunika okufanele. Uyachazwa-ke la uDavide kuthiwa wayengeve emuhle, bayamthoba. Useyamgcoba umprofethi phakathi phambi kwabafowabo. Masicabanga bakujabulela yena abafowabo bakwenzeka, mhlambe ukhona oyedwa noma ababili okwavuka ini bona umona. Ngoba phela vele umona yinto nje eyiva kwezethu izimpilo. Kodwa kona ekugcineni uNkulunkulu wakhethela uDavide
ukuthi abe umholi. Abhekanga uNkulunkulu njengoba thina mhlambe sisho ukuthi hayi mncane lo akanawo amandla usabodinga ukuthi uqinaqina kodwa uNkulunkulu umkhethe njalo. Kuthiwa uyayithatha uNkulunkulu into engelutho athi uyithintitha kancane ebese inika indawo eyifanele. Ivangeli lethu lanamhlanje sizwa ngendaba emnandi umpostoli uJohane asibekela yona. Insizwa eyayizalwe injani ngabona. Kubantwana bakwa-Israyeli mawuvalela njalo mhlambe uNkulunkulu wayewupanisha lowo mndeni kushuthi khona isono esithile ababesenzile. Kodwa ngokuhamba kwendaba namhlanje siyeza ukuthi cha kwangekho sono wayebonanga lutho kodwa uNkulunkulu wayefuna ukuveza ubukhulu bakhe ngayo le nsizwa le engaboni. Wenza njalo uJesu umninda ngamathe ebese emtshela ukuthi akahambe ayohlambuluka. Uyamvula amehlo. Ngiyacabanga abantu bakaNkulunkulu sonke siyakuthanda ukubona angithi. Wonke nje ngelinye ilanga mhlambe noma 30 minutes uvala amehlo ngendlini yakho ekhaya uzama ukwenza izinto ungaboni ubone ukuthi angekeni kube khona okuzomosheka. Ucabangela abantu abazimpuputha abangaboni ukuthi ba-desperate kanjani nakuthi benze njani abone. Story siyaxoxa kuthiwa omunye wayengaboni wayehlala njalo ekhononda makuphekwe ikakhulukazi inyama abona ukuthi kushuthi yena bamnika inyama encanyana bona badla izinkaxa ngey'nkaxa bathi ngelina cha sizobe simgeze inhliziyo-ke somenzela nesibhungulo sonke senkukhu. Hhayi bamenzela isibhungulo sonke senkukhu bamnika wathi namhlanje kunika isibhungulo kuyacaca leli igusha lomenze hambe bathi hayi ake simrodeleke nathi ini igusha lilalifuna lonke. Bathi kuyacaca-ke namhlanje kushuthi lihlale inkomo yiko leli ngithulisa ngegusha. Ukulangazelela nokufisa kodwa kunjani akathuki. So uma singaboni abantu bakaNkulunkulu sihamba sishayisa. Uma singaboni asikwazi ukwenza ngendlela ebesilokwenza ngayo ukuba besinjani besibona. So kuyadingeka-ke nathi kolwethu ukholo nathi sometimes yizona impuputhe ngezenzo zethu ezisiqhelelanisa ebudlelwaneni bethu obuhle noNkulunkulu. Uma ngikukhonze kakhulu ukuhleba shuthi ngiyimpuputhe ake ngicele uJesu angivula amehlo ukuze ngizohlukana nokuhleba. Uma nginomona ngiyimpuputhe ake ngicele uJesu ukuba ngisusa umona khona ngizokwazi ukuhalalisela abafowethu nodadewethu. Uma ngizithwele ngiphakeme umuntu ophakeme nozithwele umuntu ongangeneki siyafana ngisho umu-approacha ngoba na awazi ukuthi uzokuphoxa kathini. Cela uNkulunkulu Nkosi ngicela ungisize ungivule amehlo ngiyeke ukuzithwala kodwa ngibe umuntu ohlekayo khona abantu abayaleka. Makuqhamuka wena ke wonke umuntu akabe nesasasa kajabule kungathi makuqhamuka wena kanti behleka abantu bese kuthiwa nangu besefika abantu bashintshe amamoto abo ngoba sekufike wena. Ngiyayithanda-ke le ndoda ezalwe iy'mpuputhe ngoba uma seyoziveza abafarisi bona bengabe babonga udumo lukaNkulunkulu ukuthi hawu wena kade ungaboni uyabona manje akabongwe uNkulunkulu. Kodwa benze njani? Baqinisa amakhanda ney'nhliziyo zabo nokuthi futhi lo muntu uvulwe amehlo uwusuku lwani lwesabatha. Ngoba kwesinye isikhathi abantu bakaNkulunkulu siyazicindezela ngemithetho nangemtheshwana kwesinye isikhathi engasiniki impilo nenqubekela phambili.
siyacindezelana kwesinye isikhathi sisebenzisa le mthetho le. Izolo khona igathering kade ikhona yomama, so bahlalela bodwa bethe bengibuza bengibiza bethi weba kambe uma umuntu eshadile wabehanyela umkhwena wakhe ngivumelekile ukushada futhi? Hawu wathi mina manifunga ngesikhathi somshado ngithini, hayi siyayisithi sohlukaniswa uzenhlukene lapha bethi senhlukene, kodwa hayi-ke uzobezwa khona namaphakathi. Mase nje khona omunye wena athi uyoshada umkhwena mfela, hayi uzosizwa sesimnyela, hawu sewuyaphi umdala kangaka ube ngehlale abezithanda izinto. Yithi esinjani esimcindezelayo. Sometimes we are very good in discouraging one another. Kunokuthi sikhuthazane, sibambane izandla, sisondele kubani? kuNkulunkulu. So labaFarisi-ke benza okunjalo. Kunokuthi bambonge udumo lukaNkulunkulu bathena lo udelela uNkulunkulu angamlapha kanjani umuntu nini ngeSabatha. Sometimes we want to control uNkulunkulu. Futhi kuba kuyangathi ngabe siyamformaya, ngabe uNkulunkulu wenza izinto ezifiswa yithina. Kodwa ngoba uNkulunkulu wenza okuyintando yakhe nokufanele. Masifunda kahle le ndaba, masithatha the longest version, kuthiwa kubizwe ngisho nabazali bakhe ukuthi ingane yakho le angithi yayizalweni njani engaboni. Pho sayibona kanjani? Ngoba bazala bafuna ukuxoxwa endlini yokusonda, baphendula bathini? Mudala makaziphendulele. Masibheka indoda eyimpuputhe ilokhu imile yena ukuthi lo ongiphilisile, lo ongisindisile, uthatha umdaka wanginika ngalo wathi angiyogeza ngasengiyabona. Ulokhu emile ulelozwi. Kuthiwa wena-ke uthini? Uthi mina ngithi uyini? Ungumprofethi. Benza njani? Bamxosha endlini yokusonda. Uxoshelwa yini? Iqiniso. Uthe behlangana noJesu, uJesu uyaziveza ke yimi okuphilisile nokusindisile. Uyakholwa yini? Usenze njani? Useguka phansi udumisa uKristu. Sekukaningi sithandwa kaNkulunkulu, uNkulunkulu esenzela izinto ezinhle. Kwesinye isikhathi singanaki bonga ngesipho sokuvuka, isipho esimangalisayo leso. Bakhona kade befisa ukuvuka namhlanje kodwa bavukanga. Ngabe ngimbongile yini uNkulunkulu? Mawusakwazi ukulala udlile, usakwazi ukuba nophahla phezu kwakho, isibusiso leso esikhulu esimangalisayo. Ngabe ngiyambonga yini uNkulunkulu ngaso? Mawusathola usakwazi ukuvuka ekuseni emsebenzini entorhweni, noma kuthiwa uthola amaqina kangakanani abakholela wona. Ngabe uyabonga yini lokho? Noma ukhonondile njalo njalo. Le ndoda ezalweni iyimpuputhe isifundisa isifundo sokuthi kubaluleke kanjani ukubonga nokuma eqinisweni. Iyama indoda enandamthi iyaxoshwa enkolweni, kodwa yona ilokhu ithe lo ongiphilisile, ongisindisile, ungenzele okukhulu. Sengathi-ke nathi besingaba naso lesi sibindi. Sengathi uJesu ngathi ayisebenza ngaphakathi kuthina, sibe naso isibindi sokumemezela kubafowethu nabodadewethu ukuthi bhekani ukuthi uNkulunkulu ungenzeleni. Uthi ngeyakho impilo ukwazi ukuba incwadi efundekayo kwabanye. Ngezenzo zakho ezinhle nabanye abakadunguzela umnyaleni babone ukukhanya kaNkulunkulu okukuwena. Ukhombise ukuthi wena usungumuliwe amehlo, sebuqediwe umpumputhe wena, ngoba nina wenza imisebenzi enamisa uNkulunkulu. Singakhohlwa thina kaNkulunkulu ukuthi ngothando siyongena ezulwini. Uthando nje cha esimele silicele okuyisipho esimele
sikhulekele kakhulu ngoba la kukhona khona uthando nendlela ikhona makukhona uthando uyokwazi ukubekezelelana makukhona uthando uyokwazi ukwehlela ezakhe sikwazi ukuthi si-access-eke abantu bangasesabi kodwa abantu bese bevulelekile bekhululekile kuthina sikhumbuleke uNkulunkulu akabheki wena njenganami nomunye umuntu kodwa uNkulunkulu ubheka ingaphansi lakho uNkulunkulu usise imizamo yakhe emncane yokumkhonza uNkulunkulu usise imisebenzi yakhe emncane emihle yokuhambisa uthando kwabantu nansi indoda ezalwe iy'mpuputhe isipha isifundo kwelisono losine namhlanje uthi yebo uNkulunkulu ngafika nathi azosisusa ukuba zimpuputhe lokhu okwaziyo wena ukuthi yiko kukhathaza kakhulu cela uNkulunkulu unikele uNkulunkulu ukuze uzobona ukuze uzokwazi ukudumisa uNkulunkulu ngenhliziyo ekhululekile isitabelelo sethu sekuphendula siyasho ukuthi inkosi umalosi wami angiyi kuswela lutho uma simnika uNkulunkulu indawo yakhe uma simnika uNkulunkulu ukuba asihole isiminya ngiyathembisa ukuthi asisoze sahlupheka asisoze sahamba ngoba nina sinike uNkulunkulu sambeka endaweni yakhe emfanele ngoba if we switch amarole kube yithi esithatha irole kaNkulunkulu bese yena ezwa ngathi ukhona ukushaya amanzi asiliceleni-ke namhlanje igrasiya asimcele uNkulunkulu asivule inhliziyo zethu asikhanyisele nemiqondo yethu sibone okuhle ebese sikwenza uma mhlambe sifane inhliziyo kwabanye ezinzima sihambe sizocela inhliziyo zethu sixolise sibaxolele siqhubeke nokuphila ngoba uNkulunkulu uyathanda ukuhlala nathi ezinhliziyweni ezixolileyo ezinhliziyweni ezinothando singathi-ke lendoda eyazalwa iy'mpuputho namhlanje ilona elowethu ubengasika iphethile ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ehlezi uNkulunkulu ey'mpilweni zethu thina sihlezi siyizimvu zakhe ngoba uzosiholela emadlelweni aluhlaza uzosisa uNkulunkulu la uthanda yena hhayi la kufuna mina khona ngoba uma ngihamba la ngifuna ukuya khona mina kungase kwenzeke endleleni ngilimale noma ngiduke kanti uma ngiya la uNkulunkulu efuna ngiye khona isoba khona izinhlobo zey'nselelo endleleni kodwa isigcino ngiyofika ngoba yena uyangihola ngoba yena uphambi kwami